Naho ikaze mwese rero abakunzi bacu abadukurikira kuri Urgent Update News. Iki ni ikirombe kiri mu mudugudu wa Kasonga, akagari ka Muhira, umurenge Rugerero, ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Ni ikirombe kimaze kwica umwana w'umusore w'imyaka 19 uzwi ku izina rya Niyonkuru. Hanyuma rero ni ikirombe cyaba kigwira abana babiri, umwe kimuca umutwe. Mu by'ukuri twagiye gushaka amakuru nyiri kino kinombe, batubwira yuko yari yarahagaritswe n'ubuyobozi ndetse umurenge n'akarere bari batanze ikirego n'iki kirombe, ariko yagikoreshaga mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse n'abangaba abakozi bahakoreraga batubwiye yuko yababwiye ko arimo gushaka ibyangombwa, dore ko bakoreraga nta bwirinzi ndetse bakabakorera nta byangombwa bafite. Mu gihe rero ngo bari basoje gupakira imodoka, uyu mwana na mugenzi we bari munsi y'aho bacukuraga, ikirombe kibagwaho, hanyuma umwe kimuca umutwe. Gusa bikimara kuba, inzego z'umutekano, akarere ka Rubavu ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rugerero, by'umwihariko umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Muhira n'uw'umurenge wa Rugerero bahise bahagera, ndetse na RIB na polisi kugira ngo bakurikirane iby'iki kibazo, ariko bagize n'ubutumwa batanga. Ndavuga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugerero Jeannette yagize icyo bivugaho rwose, yatanze ubutumwa kuri ibi ngibi byaba yibera aha ngaha. Uwajiriza Jeannette yagize ati rero uyu mugabo n'iki kinombe twari twaramuhagaritse, ariko agakora mu buryo butemewe n'amategeko, none dore ibyaha yakoze bitumye tubura umuntu. Yibukije abaturage baturiye umudugudu wa Kasonga, akagari ka Muhira, ko bakwiye kumenya kwitwararika ndetse no kudakora nka kino kirombe dore ko cyahagaritswe. Babwira ko bagomba gutabara umuryango w'abagize ibyago, kandi nabo bari buze kubatabara. Twagiye tubona amakuru menshi rero y'ibirombe byagiye byica abantu mu buryo butandukanye, ndetse ugasanga ba nyiri ibirombe bari mu nyungu zabo, bari kungukira ku baturage. Kuri we yakina amafaranga, agafata abaturage akabakoresha imirimo, nubwo nabo rwose bakeneye akazi, ariko hari ibintu byinshi umuntu yakora atagiye kwiyahura. Abantu batandukanye rero bagenda bakoresha abana bato mu birombe cyangwa se n'abakuru, ariko mu buryo butemewe n'amategeko. Tuzi ko rero uko bigenda kose uyu muryango ukwiye guhabwa ubutabera, twihanganisha umuryango wa nyakwigendera, ariko tubwira n'abantu ngo mwirinde gucukura igitaka mu birombe bitemewe n'amategeko, ibirombe bidafite ubwishingizi, bidafite ibyangombwa. Uwo mubona rero ni Uwajiriza Jeannette. Uwajiriza Jeannette ni umuyobozi cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugerero, aho yaje rero kugira ubutumwa atanga abuza abaturage kongera gukora mu kino kirombe. Aya ni amakuru rero mbaye nkugejejeho muri aya masaha, nkubwira ngo niba nawe ikirombe ukoreramo witonde, abanze yuko bafite ubwishingizi kandi ko ubucukuzi bwaho bwemewe n'amategeko. Abaturage rero mu kagari ka Muhira, umudugudu wa Kasonga, bari baje gutabara. Murabona ko ari benshi baje gutabara nyakwigendera, tumubwira ngo rero agire iruhuko ridashira. Kora subscribe kugira amakuru yacu aje kujya gatanu kuri gatanu, kugira ngo byawe ku itariki 15 saa moya za mu gitondo, tariki 15 saa moya za mu gitondo nubwo byaba byabaye hano muri Kasonga. Turi kumwe rero, kora subscribe, tubana gatanu kuri gatanu. Murakoze cyane.